Dembil bratандар жоқ екен. Бекмаматов! Келер, жоқ екен братандар. Қандай? Жақшы. Тірексің сен, Тірекмен. Келгеннен бері только столойдан көрем, сен повар қылды. Повар қылып қойған, Мен жаман қиналдым, келгеніңізге қанша болды? Ошоны да білбейсің. 3 ай болды ғой, 3 ай. Күнде кәлтак жей берсең, 9 айдай болғандай olur еткені. Демил братанлар алыстан келет қой. Келет қанала тырмана баштайм, Қотыр болып кеткен өше ме? Жөн тұрсам деле қытышып, жаман бол отам. Жуынбай айтайсың ғой. Күнделе кіріп отауыз ғой, дұшқа. Просто баларды көріп уже сүрдеп кеттім да мен. Атым ұнтып қалып отам. Жаман қиналдым мен, кеткім келіп отады. Апам жапқан нандарды, апам қылған тамақтарды, айылды, жаман сағындым бе. Берді қорғау ойлы, кәлтак жегені келеткенбізде, Жаман қиналдым мен. Сен қиналғанды менен сұрасаң, қиналғаныман арықтап таға кетті ме? Сен бе? Мен? Арықтағанда ұшыншасың бы сен, Мен сен жаныңдаошым жоқ екемін да. Жалат болба, Не тамақ жеп айтасың сен? Жеп айтам, Өзің поварсың ғой, өзің ұру алдан. Birinci rota, ikinci rota, üçüncü rota gelет. Bir kese tamақ алып қойып, жайында болсам, контрактниктер келіп қалады. Баяқ тамағыңы бер деп. Өзім қазан түгін жәләніп, қазанды қоша жеп қойын деп қалып кеттім. Не қылып қалдым? Қазан түгін жәләп қалып кеттім. Жәләгенде үшінші болсаң сен. Bir мақал бар. Жеп тойбаған жәләбәм тойбайды деген. Барчай. Не oldu ya sana, Kimden korktasın? Kana kim, kana, aytшы mına, kim? Liboyun bir poyuzun keltirip koyayım, 3 ay oldu ga kelgenizge. Liboyun ürüp poyuzun keltirem. Poyuz bir yaktan, bir yak çeliske bir soğuk dur, bir yak çeliske bir. Tomolok. Bergel. Bikam. Kimden poyuzun keltirip koyam? Yok, bunadın şımının poyuz jırtılıp koygan ken. Poyuzun keltirip koyam deydi. Tartaya kursağını. Köp tartmay arkaң çıkıp ketті. Senden kim suradı? Kim özümle. Familyan kim elle? Melim mi? Neme Şanayev. Şanayev. Malades. Niye gülşal bol terde otasın sen? Neme, bu suyun üçlü terleri oldu, sizdi gör suyun gönde terli otam da. Dembil brat, bu terleri sizge arnalgan. Niye bu burası oltasın? Neme, telefon kokşap. Telefon. Kanday telefon? iPhone. iPhone. iPhone, sen iPhone bolsan tekimine zaryatnik be. Kayır ekran, Şanayım, görsöt şu mağamın onu ekran. Ekranda mı lan, ekran? Semiz ekran. Bunun blokировкасын қақтыр açam? O ıldığımda stirelka var, men жаққа мындағы саңыз açılады. iPhone. Бар iPhone туып келмаған тез, түсіндің бі? Бикон! Taktашlı. Şanayev. Ne titreysin? Ötüm düşüp kaldı da. Vallahi de Şanayev. Irday alasın mı? Irday alasın mı? Irdayım. Qanday ırlar ırdaysın? Sonun ırdayım. Eski ırlardan ırdayım. Eski ırlardan ırdayım degin. Qaysı ırlardı? Niye korkuyorsun ya? Gelçi bas berime. Qaysı ırlardan ırdaysın? Eski da eski. Ayt.
Мындай. Асанкалы барпы братандар бар го, ошол Нурлан. Ошо Нурлан билем. О, братан де? Неме, братан деп көнүп калыптын да. О, молодец. Так, мага мөлмөлүмдү ырдап берчи. Мөлмөлүмдү билесиңби? Беттин көргөндүн мененби? Каяктан билейм мен экенин? Давай. Билбесеңиз эмне сурап атасыз? Давай. Бал тесес, мен эскирларды сүйөм да. Беттин көркүн нур менен, белдин көркү кур менен, бисигөн сулуу мөлмөлүм о, белгили болсун нур менен. Сен жаман ремикс кылып жүрдүң го. Беттин музыкаларын ойноп бере аласыңбы? музыкаларын да ойнойм да. Эмне кантип ойнойсуң? Кайсы инструмент ойной аласың? Гитара, Ямаха, үшкүрөк шыпыргы, любой. Давай. Жашына кайырдачы, ушу музыка ойноп берчи. Бол тез. Озу менен ойнойм ба, озу менен. Мөлмөлүмдү. Болду. Кандай ойносоң да? Болду, братан, болду, братан. Сизди сүйөм го. Жакшы көрөм го. Молодец, Шанаев. О, Шанаев. Айфоның каякта калды? Айфон. Айфон. Тамалак. Братан, туудум. Эмне? Тууп келдим. Кана айфон? Айфон туй албай калдым, Моторола тууп алдым. Кана Мотороллаң? Чакырчы бер. Моторола! Молодец. Айфон, Азамат, мына ушуну мекен сакчысы десе болот. Кара кандай гана, Молодец, Азамат. Мекенди мына ушундай жигиттер корuyт. Мен адашып алдым, окшойт. Молодец, Азамат. Ай, молодец. Шанаев. Не oldu? Тате курсаңы. Сага айтканча сен айттым мен. Шанаев, жакыныраак тур микрофонго. Дагы кандай музыка ойной алат элең? Мөлмөлүм. Кетишкен мөлмөлүн ойнойсуң. Башы менен ойнойм, башы менен. Кайер? Башы менен. Başı... Bir göreylikçi. Vay молодец, Азамат. Талантlı ballar. Молодец. Men biroq senikinde pistoy başlı birinci jol görüp otam. Молодец, Шанаев. Мына ушуну чыныгы таланттуу болот. Азамат, молодец. Мына Кыргызда кандай гана таланттуу адамдар бар, туурабы? Азамат, молодец. Мындай адамдарды сыйлаш керек. Мындай балдарды bunu götür. Sonra çaracağım onu. Zorga çaracağım kaldım. Zorga çarçadım. Молодец, Азамат. Çardan belgili. Bunu çardan sırap çürüdü. Düşman gelse mine kılıç gerek.
Ha? Düşman gelsem ne kılış gerek? Askerler! Çoğulup kaçtık! Familyen kim hele? İman Ali. Be. Vay malades. Strajsa. Tez çayına. Remdez. Söyle. Volna. Tam olarak sen mine kılarsın. Geç geri. Tam boyutur öylesin. Geç geri mine iş kılarsın. Şana bey. Tam olarak familyen kim hele? Bekbabatov. Döv. Tart kursaktı. Sen sağa mine oldu? Kursak tarttım. İman Ali. Kursağın bolsa tartarsın mı? Tart dediniz tartında tarta durgan yerde. Men şu İman Ali'yi çöttü. Şanayev. Ne direysin? Meni urdu koy lan. Çerez bluetooth attı. Bekmama atıp. Ha? İyi ben şalay bileme koy ha. Hey tomolog. Tetikini sıkıp cayıp koy iç. Adı olduğunu göç al bolup. Bekmamat sen de bir hırda yalasın mı? Bilet bu ama özün ırlarını bile. Sen de sorakacaktım ben. Aşı biles. Orusça söyledin mi? Şaşmay dursak orusça tavşan verem. Irda! Ne ben özüm yazganlarım barlada. Hey! Sen cazasın mı? Men cazam mı? Cemen cazam. İyi. Irda! Hey! Şustri! Sen gitarı olursun, düşündün mü? Mine oluyordu gelsin. Oldu gitara da. Gitara. Çayına. Başka yerge ruvan da. İyi. Hey! Anlı beni özüm bilem, düşündün mü? Bekmama atıp. Davay ırdağıla. Tez. Men maladoymum, men mala. Tak bunlar işte kalmayım. Sen gitarasın. Hey! Kavurga. Sen bileysin, düşündün mü? Ya başlayın lan. Davay. Taşılanı ben verem, sen emez. Davay. 1, 2, 3, bekmama atıp. Men maladoymum, men maladoymun. Tamak yesem takır toyboymun. Çatı alıp geçke, nandar düşet eske. Tamak yesem sapsı bele toyboymun. Toybay. Bugün bana naryat, tangat kaçça zaryat. Tutuşkanı alıp toyboytam, toyboyum. Nancayım gel tatlı. Şanayev! Niye toktom kaldın sen? Dilin çıktı. Toyboymun. Toybay. Stop! Sen niye gitarın normali çıkmayadın? Biriyle kılı kalgan da. Kana kalgan kılı. Bilmeyim, ne görgen? Sen gördün mü? Straysa! Remdez! Smena! Voyna, hey! Tetteki şamalda düzdöp koç. Boldu şoşon. Tak, Şanayev! Mellevim be. Sen oruşa söyle attın mı? Ya. Sen Ne la? kiçineli oruşa söz yaşı bile tokşuyorsun. Kaç bir 5-6 sözdü. Test bol. Davay. Mama, papa, я знаю точно ты здесь. Школа, это заправка, бензин, хлеб, наш богатство. Зачем разборка? Tak, baldar.
Şanayev. Mellembe. Ey, bir de şüstür sen bulutmayısın, Tura. Короче, azı men sana kırgızça makalla kavaytam, sen oşonu orusça kotorosun, düşündün mü? Ne kadar eken tompok? Orusça kotoratken. Vay malades. Birinci makal, Şanayev. Adaş sanar, şarik. Mineken? Şarik kosmos. Oho, kalgan özü bilet. Tak, Şanayev. Aha. Dara şamal bol bolsa, daraktın başı kıymıldavaydı. Mineken? Tarak bolbasa başı kıymıldavaydı. Ne? Şamal bolbasa. Şamal bol bolsa, daraktın başı kıymıldavaydı. Mineken? Nele? Şanayev! Ben senden suradım. Şamal bol bolgandayn başı kıymıldavaydı. Davay oruşça, test, bol. Şamaldım ne deydiler? Veter siyaktı olsun dedi. Şamal ne? Şanayev! Men kayaktan bileydi. Şanayev! Özüm tayıkın hepten başkasını bilmeyim. Şamal o. Şamal. Ha, когда ураган не будет, тогда дерево вот так вообще не будет. Malades Şanayev! Malades! Tak, ikinci makal. Ne manayım düşüp gitti? Dağımağa o. Şanayev! Bir yerde sırıyordum emirim, düşündün mü? Düşündün mü? Sen cevap veresin. Tak! Kulacın gözün kızmasa bu kacıyın üzbey. Ne deyiz? Mineken? Gözün kısmaydı. Kulacın gözün kız... Kavurga. Düştür. Kulacın gözün kısmasa bu kacıyın üzbey. Test. Когда корова глаза не моргает, потом бык аркан Юзганский. Любой. Нема дембил брат, любой кыргызча сөзгө искийди кошуп койсоң орусча болуп калат экен. Vay malades. Kavurga sen ne gülüp otasın? Tak. Akırkın bakal Şanayev. Дагы. Bir de jigit tömin et, bir de jigit jöjür et. Mineken? Бирде жигит төмүлөт, бирде жигит жөө жүрөт. Oha. Oruşçasın, davay. Test. Düşüp kaldı. Үшүп калды. Tompok. Бул качан турат эми? Şanayev karma tompoktu. Karma. Ay malades. Kadap koy. Titreve. Cayına dur. Bir de jigit tömin et, bir de jigit jöjür et. Mineken? Когда один парень пешком дальше едет, потом поворот вервилют Минганский и дальше едет. Şanayev. Men gülüp koysam gülözün nerede bırakıldı? Tomolok. Yaşında dur. Tak. Bu vakatçan orusça komanda menen aytып жүргем. Зем ошон кыргызчасын айтабыз. Каршы? Бундан бери жалаң кыргызча сүйлөшүш керек. Макулбу? Жарайт. Команда кыргызча берилет. Даярданыңыздар. Оңго бурун. Наракай ғой. Naraka. Нарака? Geçen gün yaka baskanбыз. Нарака екен. Нарак болуп атпайбы? Şanayev! Kavurga! Malades, tak, jigitler. Hazır mı? Azamat. Hatta kayancırek. Tak. İmanaliyev. O da men. Ne desem? Bekmamatov. Ben. Şanayev. Ben aşağıyım. Şanayev. Men. Tuşlar. Tak. Hazır hem ne kılavuz? Tabak çayımız. Tamam hele olsun bu kadar. Tomolok.
Tayak jeysin, düşündün mü? Şanayev mine kılavuz? Hazır avtomat atışты үйренеміз. Ey, kartoşka atışты үйренесің, düşündün mü? Düşündüm. Menin maksatım, armiyaga kelgenin maksatı uşul mekendi ömür boyu korgooga, Kırgız madaniyatına, Kırgız satirasına önügü öskөнгө salım koşup ömür boyu ömürümün ayağına çeyin uşul işti kılganга ant berem. Ant berem. Ey malades, ant bergenler. Mekendi korgoş için dayar mısın mı? Dayarız. Etigi kavurgandı kim korgoyt bilbeyim de. Mekendi korgoş için ırdap, kadam bas! Ana Allah'ım!